Želim da vam zahvalim još jednom na pozivu. Jako će biti zanimljivo da razgovaramo o ovoj temi u okviru konferencije koja ipak, verujem da nije toliko pokrivala do sada SEO kao relativno mladu disciplinu, iako ona postoji više od 20 godina, faktički od kada je i Google. Pored svih prezentacija koje pričaju više o imamo i ovih digitalnih aspekata, ali generalno o velikim brendovima i njihovom pristupu što online, što kroz tradicionalne kanale, SEO se nalazi kao nešto drugačija disciplina koja nailazi na probleme u velikim korporacijama, ali i uspešno ih rešava i postiže fenomen rezultate. Ujedno SEO predstavlja i najisplativiji kanal digitalnog marketinga, pa ćemo pogledati kako možemo da ga iskoristimo i na primjeru Imleka pogledati kako smo ostvarili zajedno sa njima povećanje organske vidljivosti veću od 10 puta od kada smo počeli da primenjujemo SEO. Predstavit ću vam se kratko. Trenutno sam direktor i partner u agenciji Avokado koja se bavi izradom web sajtova, e-commerce rešenja i primarno optimizaciju za pretraživače. Više od 10 godina sam u digitalu, a pre svega usmeren na SEO. To nas uvodi u naše glavno pitanje. Šta je uopšte SEO? Pošto često se postavlja to pitanje, iako dobijemo upit za saradnju, interesovanje od raznih tipova firmi, postavlja se pitanje šta je zapravo SEO, čemu to služi i kome treba. SEO je skraćenica od Search Engine Optimization, odnosno optimizacije za pretraživače. Šta ona obuhvata? Obuhvata skup različitih disciplina i procesa koji nam omogućavaju da se rangiramo visoko na pretraživačima, što bi u današnjem vremenu značilo Google, jer svi drugi su jako zanemarljivi, pogotovo u Srbiji. Google ima 99 ili više posto tržišta, tako da često poistovećujemo optimizaciju za pretraživače sa optimizacijom za Google, a volimo da kažemo da je u dugom roku gledano ona najisplativija za poslovanje online. Pogledat ćemo u odnosu na koje druge kanale internet marketing i generalne kanale i zašto je SEO toliko važan. Odgovori su relativno jednostavni iz pogleda da SEO odgovara direktno na želju kupaca i njihove pretrage. Za razliku od ostalih kanala gde želimo kupcima da se prikažemo, dopadnemo, da im nešto prodamo, povećamo vidljivost našeg brenda, odnosno namećemo im se, kod SEO mi odgovaramo na njihovu želju i potrebu u trenutku kada oni to žele. Sljedeće pitanje koje se postavlja pored toga šta je SEO, za koga je SEO, bolje je pitanje za koga SEO nije. Odgovor na to je SEO nije za one industrije, brendove, firme koje se bave tržištima koje su nove, odnosno za kojima tražnja online ne postoji. Takvih je jako malo, ali postoje. Tako da kada želimo da kreiramo tražnju za nekim novim proizvodom ili uslugom, SEO neće biti idealan kanal, dok ukoliko problem koji taj proizvod ili usluga rešavaju postoji od ranije, SEO će definitivno opet biti odgovor iako je usluga nova. Što znači, van tih industrija SEO je idealan odgovor za sve druge koje imaju svoje potrošače online, koje imaju bilo kakav funkcionalni upit koji može biti odgovor na pitanje njihovog potrošača. Bilo da je reč o, recimo, mlečnoj industriji, na primjeru Imleka, jogurtu, bilo da su u pitanju alati, turizam, bilo koja industrija građevinarstva, znači sve su dostupne online i sve imaju potrebu da komuniciraju tamo sa svojim krajnjim klijentima, kupcima, potrošačima, zato što imaju njihova pitanja su tu i oni mogu da odgovore na njih direktno. Znači, zato je SEO dostupan svima i potrebno da ga koriste. Kasnije ćemo se vratiti na konkretne primere te upotrebe. Odatle proističe pitanje, ako je već skoro za sve, ne za sve, zašto raditi SEO i kada ga raditi? Kada pričamo o velikim brendovima, često se dešavaju krizne situacije, problemi sa, da kažemo, komunikacijom brenda, razni ekscesi i slično. Ono što svi PR menadžeri, direktori i slično žele jeste da kontrolišu komunikaciju brenda, da kontrolišu šta se o njima priča, šta ljudi vide i šta oni sami govore. To je nemoguće.
pogotovo u današnje vreme društvenih mreža i svih drugih novih medija koji funkcionišu mnogo brže i jednostavno nemoguće ih je kontrolisati na taj način. Ono što je dobro kod SEO jeste da vi utičete na Google, odnosno na pretraživače i na taj način prikazujete sadržaj koji želite. Ne možete uticati direktno da izaberete šta će se na svih 10 pozicija prikazati, da to izaberete i kažete hoću da budem 4. na ovom mestu, sa ovom stranicom, 3. sa ovom stranicom, 6. sa ovim medijem i sl. Ali možete uticati na to i često formirati javno mnjenje putem SEO-a tako što ćete optimizovati za najviše rezultate stranice, odnosno informacije koje želite da prikažete, a zatim možda i određenim rezultatima pogurati one koje ne želite. Primjer radi, ukoliko u medijima postoje objave koje nisu toliko dobre za vaš brend ili, ne daj Bože, bila je neka krizna situacija, drugim tekstovima i stranicama koje odgovaraju na sličan termin, ali u pozitivnom kontekstu možemo pogurati one negativne dole. Tako da SEO, iako nije alat PR-a, jako je zanimljiv brendovima za ovaj deo priče i, nazovimo to, kontrole šta se dešava na pretraživačima, odnosno njihovim rezultatima. Mnogo prostija priča i glavni deo priče vezano za brendove i SEO jeste brand awareness. Brand awareness je ono što se uglavnom kupuje i prodaje na tradicionalnim medijima, a SEO to može da nam omogući veoma kvalitetno. S jedne strane, govorimo generalno o dostupnosti na pretraživačima i pojavljivanju u njihovim rezultatima, što znači čak i kada se traži, kada krajnji korisnici traže našu konkurenciju ili neki srodan proizvod, mi imamo potencijalnu mogućnost da se tu prikažemo. Obzirom da je pažnja u tim trenucima jako niska, gotovo nepostojeća, to ne uzimamo kao reprezent vidljivosti, odnosno brand awarenessa na Google, već gledamo kako prikazujemo i forsiramo naš sadržaj na našim stranicama, odnosno na našem sajtu. Imamo i drugi deo posredni kada faktički optimizujemo tuđe i medijske sajtove kako bi prikazali informacije koje su značajne za naš brend. Na taj način SEO je ponovo odličan alat za brand awareness iz razloga što uvek polazimo od toga da kupci traže na Google ono što žele. Znači, ne namećemo im ništa, nego u njihovom komfortnom okruženju, kada žele i kako žele, serviramo im sadržaj koji žele i na taj način možemo plasirati mnogo pozitivniju sliku i priču o našem brendu. Koji god da je kontekst, bilo da ga traže direktno ili traže nešto vezano za njega, možemo se pojaviti i to objasniti. Naravno, internet proda je broj 1 kada je SEO u pitanju iz razloga što je direktna akcija koja sledi iza toga. Čovek koji traži proizvod, pogotovo ukoliko u svom upitu na Google ima dodatak cena, on je kupac. Pitanje je samo da li će ga kupiti odmah online ili je to proces odluke o kupovini traje nešto duže. Mesec dana, 3 meseca, nekada je to i godinu dana, ali da prvi korak bude na Google. Tako da u svim tim situacijama je potrebno i značajno raditi SEO, a kasnije ćemo vidjeti i zašto je izuzetno isplativo u odnosu na druge kanale. Sada dolazimo do onog dela kako raditi SEO, odnosno kako to izgleda u praksi. Još jedna boljka SEO-a kao discipline i zašto ga nemamo više i zašto je razumevanje dosta niže u odnosu na neke druge grane PPC-a koja je srodan media buyingu koji je već tradicionalno tu, jeste zato što je multidisciplinarna oblast i zahteva veliki broj ljudi i specijalista koji moraju biti uključeni u proces kako bi rezultati bili željeni, odnosno na nivou koji je tražen. To znači da imamo uključene programere, sistem administratore, copywritere, content menadžere, SEO specijaliste, brand menadžere, PR menadžere i još niz nekih donosilaca odluka, kao i niz kreativaca i kreatora sadržaja, čiji proizvod će biti na kraju to prvo mesto na Google. Na slajdu ilustrativan grafikon koji se vidi, koji pokazuje jedno istraživanje vezano za napisanu stranicu, odnosno napisani tekst. I to je nešto što mi volimo da zovemo matematika
u marketingu ili kako našim klijentima je lakše da to prihvate. Jednostavno, tekst nekada može biti najlepši, ali njegova vrednost može biti jako niska, iz prostog razloga što ga niko neće vidjeti. Dok ukoliko uzmemo ovaj grafikon, odnosno proces koji njemu prethodi, u obzir primenimo ga i tekst optimizujemo skladno onome što se nalazi kako na Google, tako i u našoj konkurenciji, odnosno na našem tržištu, i to nam pokazuje šta naši čitaoci žele da pročitaju, dolazimo do toga šta je zapravo kvalitetan tekst. Takođe, pored on-page takozvanih faktora koji utiču na sam sajt na kome se stranica prikazuje i sadržaj, bilo da je to naš sajt ili nečiji drugi, pored samog sadržaja imamo i autoritet. Kada pričamo o autoritetu, to je najsličnije brendu. U tom slučaju potrebna su nam pominjanja i kao i na ličnom nivou potrebne su nam preporuke. Tako da faktički autoritet gradimo preporukama, s tim što u ovom digitalnom svetu ne preporučuju nas drugi ljudi i specijalisti, već nas preporučuju drugi sajtovi. Ovde, na primjeru, sajt B92. Znači, kada sajt B92 napiše neku vest ili bilo koji drugi medij, blog, bloger, manji sajt, bilo koju vest koja i nije direktno vezana za nas, ali ima link ka našem sajtu, ona nas prebacuje autoritet. Uprošćeno rečeno, sa maksimalnim kvalitetom sajta, sa maksimalno kvalitetnim sadržajem i maksimalnim kvalitetom autoriteta, odnosno maksimalnim količinom, sigurno ćemo pobediti u toj optimizaciji za pretraživače, odnosno biti prvi na Google-u, odnosno dostići vidljivost sadržaja koje želimo, to jest postići naš brand awareness ili online prodaju koja stoji iza toga kao glavni cilj. Kako to izgleda opet u praksi, sad niz ovih faktora? Na Imle case studiju pošli smo od pitanja zašto raditi SEO, kako smo malo pre rekli, i u njihovom slučaju odgovor je bio brand awareness. Kada smo počeli to da radimo, bio je negde sredina, kraj 2019. godine, znači uskoro će biti 2 godine. I kako smo odlučili da ostvarimo taj brand awareness, odlučili smo da primenjujemo optimizaciju za pretraživače. U ovom slučaju velika pohvala ide ka njihovoj otvorenosti za taj proces, uključenosti u tom procesu i na kraju ogromna zasluga u rezultatima koji su nastali, jer zbog prethodnih pominjanja faktora koji su uključeni, jednostavno agencija nije u stanju da implementira, iako je usluga najčešće ključ u ruke, bez saradnje sa brendom nije moguće kvalitetno sprovesti celu strategiju i doći do rezultata. Ovde imamo primer šta je to što je operativno dovelo do rezultata i od čega smo krenuli. Znači, u svakom slučaju na prvom mestu je analiza trenutnog stanja prema postavljenim ciljevima i zatim odgovor kako ćemo ih ostvariti kroz postavljanje SEO strategije. U ovom slučaju, na gornjem primjeru vidimo stari tip stranice gde se predstavlja određeni proizvod, dok je ispod novi proizvod, odnosno nova stranica koja predstavlja isti proizvod, i kasnije ćemo proći kroz to koja je razlika u tom prikazu. To je onaj deo tehnički koji smo spomenuli. Tu je i dizajn, i brand komunikacija, kompletno svi faktori koji mogu uticati, a ujedno utiču nazad povratno ka brendu. Kreiranje i optimizacija sadržaja koji će biti na toj stranici, izgradnja autoriteta ka toj stranici. Znači, pored toga što se brinemo da gradimo autoritet celog sajta, moramo se brinuti da gradimo autoritet i same stranice na kojoj pričamo. U ćošku vidimo formulu, odnosno tu se vraćamo na onu matematiku u SEO koju moramo primeniti, a primenjena je na svim stranicama. Vidimo primer landing stranice, vidimo primer bloga koji je otvoren. To su bili načini da se za Imlek postigne vidljivost, ajde da kažemo brand awareness, koji je neophodan. Odnosno, ako se vratimo na prethodni slajd, na staroj stranici vidimo da nema sadržaja ili barem dovoljne količine sadržaja, dok na novoj stranici imamo potreban sadržaj. To je upravo onaj sa početka odgovor na korisničko pitanje. Ako čovek traži naš proizvod, treba da mu ga opišemo na način koji je njemu potreban. Bilo da je to u slučaju Imleka kalorijska tablica o proizvodu, bilo da je to kako proizvod nastaje, koji su benefiti tog proizvoda, funkcionalna svojstva i često postavljena pitanja.
Da bi dobili taj sadržaj i odgovor na sva ta pitanja, ponovo je neophodna uska saradnja sa brendom, jer to znaju ljudi koji su taj proizvod kreirali, koji taj proizvod plasiraju na tržištu u krajnjem slučaju, koji imaju povratne informacije sa njega. Jako značajan faktor u ovoj optimizaciji bio je blog. Kroz njega smo mogli da damo kvalitetne tekstove koji pričaju priču koja je srodna ili direktno koristi u okviru priče proizvod kome je namenjena da promoviše, čiju je vidljivost potrebno da podigne. Koji su rezultati toga? Rezultati toga su bili nakon 12 meseci 550% rasta, odnosno više od 5 puta rasta kroz godinu dana. Kad pričamo o rastu, pričamo o organskim posetama isključivo, odnosno onima koji dolaze sa Google-a. Prošlog maja, to je maj koji se upravo završio, gledano u odnosu na maj 2019. pre početka optimizacije, rast je veći od 10 puta, tačno 1420%. Kako izgleda blog koji do tada nije postojao u brojkama? Rezultat je 1.000.000 i više od 1.000.000 otvorenih stranica, odnosno tekstova koji se nalaze na blogu, da bi to rezultiralo u 5,5 miliona pregleda tih blogova. Prosečno čitanje je bilo oko 5,5 minuta. Što nam govori da smo mi ljudima koji potencijalno nisu želeli da gledaju i slušaju o Imleku ili nekom od njihovih brendova, servirali sadržaj u roku od, u prosjeku 5, znači imamo kratka čitanja stranica i po 2 minuta, što definitivno nije kratko za prosječnog korisnika koji ne čita nego skenira internet, i imamo zadržavanje od 7-8 minuta na jednom tekstu koji definitivno pokazuje da čoveka zanima taj tekst. Tu se nalazi prava vrednost, jer je on došao sa svojim problemom ili sa svojim interesovanjem ili svojom željom o nekoj informaciji. Mi smo mu je plasirali i dok čita, pomenuli smo svoj proizvod, znači kao kada bi u mediji imali product placement. Pored toga, u gornjoj liniji na sajtu uvek je mogao da vidi logotip naš, tako da zna gde je došao. Posredni benefiti su tu takođe da znamo da te ljude interesuje ta informacija. Samim tim imamo odličnu osnovu da ga dalje, kako bih rekao, ciljamo kroz druge kanale internet marketinga. Oglašavanjem na Google-u, Facebooku, YouTube-u, bilo gde, on je ušao u našu remarketing listu i od tog momenta mi možemo dalje da ga segmentiramo. Samo segmentiranje je na Google jako efikasno iz razloga što odgovaramo na korisničku potrebu. Ne moramo kreirati segmente prema demografskim karakteristikama, nekim zamišljenim karakteristikama, personama. Jednostavno, tema koja odgovara konkretnom segmentu je dovoljna segmentacija, odnosno videće samo nas željeni čitalac, odnosno korisnik, kupac na kraju, iz razloga što ga je tražio. Da se okrenemo još malo rezultatima. Reč probiotik je bila gotovo nezamisliva na početku za rangiranje, sada smo prvi. Zašto? Zato što je tržište relativno slabo, ako tako možemo reći. Tako da smo uspeli, čak i sa potpuno generičkom rečju, da rangiramo stranicu koja priča o probioticima, koja je vezana za proizvod, konkretno Balance probiotik, i ponovo dolazimo do onoga, čovek želi da pročita o probiotiku, mi mu nudimo naš proizvod koji je funkcionalno rešenje za njega, a pored toga ima niz drugih karakteristika u brendu, bilo da su to lifestyle karakteristike i slične, zašto bi on poželeo sutra da ga konzumira. Tako da, ne samo da imamo tražnju, nego imamo ciljanu tražnju. Primer sledeći je zdrav doručak. Ponovo prvo mesto, ponovo ogromna količina sadržaja koja dolazi ka sajtu. Šta je imunitet? Goruće pitanje tokom korone. Imlek je, ako možemo tako reći, imao sreću da upravo pred koronu lansira proizvod Balance Immuno, koji je funkcionalni odgovor na probleme vezane sa imunitetom koje je u tom momentu čitav svet imao. Zašto da to ne iskoristimo? Ušli smo spremni sa sadržajima koji odgovaraju na sva pitanja publike u tom trenutku i prikazali ogroman broj puta sajt Imleka i proizvod koji želimo. Sigurni smo da je ostao jako upečatljivo u pažnji čitalaca, za razliku recimo od nekih medija koji se mnogo brže komuniciraju ili prekidajućih reklama, što predstavlja ponovo glavni SEO benefit i gde je njegova isplativost. Kada smo kod rezultata i isplativosti, valja se zadržati na onom dugom roku koji se gotovo stalno pominje kod SEO. Sve se priča o dugom roku. Zašto je dugi rok krucijalan za isplativost? Ovi rezultati koje sada vidimo, ukoliko naravno konkurencija nešto ne uradi umeđu vremenu, će ostati tu gotovo zauvek. A i moćemo dalje da ih razvijamo, da ih zadržavamo. Samim tim vrednost raste i ona čitanja koja su sada na 5 miliona
doći će na 10 miliona, 15, 20 i slično kroz godine koje dolaze. Koji je zaključak cijele ove SEO priče ukratko u pogledu brendova? SEO može biti alat svakog brenda. Što znači, nema dosadnih industrija, nema dosadnih brendova, nema dosadnih priča. Pitanje je samo kako ćemo kontekst prikazati, kako bi našli targetiranu publiku i kako bi joj prikazali sadržaj koje ona želi, a iz toga izvukli maksimalan benefit za nas, odnosno za naš brend. To bi bilo to. Ukratko o SEO. Hvala vam na pažnji. Dušane, hvala na prezentaciji. Još jedna u nizu, moram priznati, stvarno zanimljiva prezentacija. Jedan aspekt veoma važan koji se, čini mi se, a iz razgovora sa tobom sam pre prezentacije zaključio, dosta zanemaren u principu, iako je aspekt koji je podjednako mogu da koriste i veliki poznati brendovi, tako i male kompanije za koje je možda još i važnije. Imam za tebe jedno pitanje. U intervju koji si dao pre ove konferencije, pronašao sam da si rekao da su potrebni meseci zajedničkog rada kako bi došli do nečega i kako bi nakon toga Google prepoznao te promene. Kako, imajući u vidu da prosto danas se stalno žuri, hoćemo što brže rezultate i da smo navikli na instant promene, jer je okruženje oko nas, pogotovo internet okruženje instant. Kako uspevaš da u razgovore sa kompanijama njima to predočiš i da ih nekako nateraš da sačekaju te rezultate? Imaju li strpljenja kompanije? Odlično pitanje, pravo u srž, hvala. Suština je da kompanije na startu najčešće ne znaju mnogo o SEO. Samim tim ga poistovećuju sa ostalim kanalima marketinga koje koriste do sada ili razmišljaju da počnu da koriste i samim tim proističe želja za brzim rezultatima kao i svuda drugde. Samim tim edukacija klijenata i generalno tržišta na temu SEO je ključna jer ne zavise od nas. Mi smo tu da utičemo na procese koji se dešavaju i da na taj način optimizacijom dolazimo do željenih rezultata, ali na kraju dana rezultati zavise od platforme na kojoj se radi. U ovom slučaju to je, kao što smo rekli, Google. Kako kompanije to prihvataju? Na kraju dana postanu svesne da moraju to da prihvate iz prostog razloga što su to pravila igre. S druge strane, najbolji način da one to prihvate jesu upravo case study kao što je ovaj koji smo prikazali danas, gde kada prikažemo šta je rađeno, kakve je to rezultate dalo i što je krucijalno za ovo pitanje u kom momentu, oni prihvate činjenicu da jednostavno je Google veći u ovom pogledu i tržište i svega od svih nas pojedinačno. Samim tim moramo igrati po njegovim pravilima i nadati se da će ti rezultati doći nešto brže. Ono što je specifično jeste da način rada može uticati na brzinu rezultata, ali kad pričamo o krajnjim ciljevima i zahtevnim targetima, vreme je zaista ključ. I mora se sačekati. Dušane, hvala ti.